من تاجیک است، از خاکی نورانی است، از بخارا سمرقند، از قصه جهانی است. از رودکی صدا، از نخستین شعر جان، از دل تاریخم آتش جاودان. فردوسی نوشت نام ما را با قلم، شاهنامه زنده کرد ملت و عالم. از ابن سینا علم و خر در خون، از نور دانش شدیم معروف جهان. ما از گذشتاییم، ما ریشه زمان، ما فرزند یک داستان جاودان. ریشه من تاجیک است، افتخار من است، از کوروش تا سامانی تاریخ من است. در رگ من جاری است نور 1000 سال، من تاجیکم، زنده ام، یک جهان بال. Morak savaşları var. Çok güzel. Morak. Yok. Morak savaşı. Morak savaşı. Kaço? Morak savaşı var. Morak savaşı. Şurada Morak savaşı var. Şurada Morak savaşı. Ne var kanı? Ассалому алайкум муҳтарам раис ва музгорону хонандагони азиз, ҳозирини гиромӣ. Воқеан ҳам боиси ифтихор ва шодмонӣ бузург аст ки имрӯз ҳар яки мо шумо дар истиқболи гарму самимӣ хонандагони муассисаҳои таълимии ноҳия ки дар олимпиадаи ҷумҳуриявӣ аз рӯи фанҳои гуногун сазовори ҷойҳои намоён гаштанд қарор дорем. Воқеан ҳам соҳаи маориф яке аз соҳаҳои афзалиятноки ҳукумати ҷумҳурӣ ба ҳисоб рафта зери таваҷҷӯҳи махсуси пешвои муаззами миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон қарор дорад. ба даст овардани чунин гуна ҷойҳо дар озмунҳои сатҳи ноҳиявӣ, ҷумҳуриявӣ ва байналмилалӣ шаҳодати дастгирию ғамхориҳои ҳукумати кишвар бахусус таваҷҷӯҳи ҳамешагӣ пешвои муаззами миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон нисбат ба соҳаи маориф шаҳодат медиҳад. ҳозирини гиромӣ, бояд қайд намоем ки имрӯз дар истиқболи гарму самимии хонандагони муассисаҳои таълимии ноҳия ки дар олимпиадаи ҷумҳуриявӣ аз рӯи фанҳои гуногун сазовори ҷойҳои намоён гардиданд, як қатор меҳмонон аз ҷумла раиси ноҳияи Балҷувон муҳтарам Сафарзода Бахтиёр Ғанӣ ташриф оварданд. бо камоли эҳтиром сухани табрикотиро ба муҳтарам раис медиҳем. Маромад. Саломат бошед ҳозирини гиромӣ, меҳмонони гиромӣ қадр. Имрӯз боиси фахри мо шумо аст ки дар арафаи 30 солаги таъсисёбии ноҳияи Балҷувон ва дар арафаи 35 солаги ҷашни истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон хонандагони мо, толибингони муассисаҳои ноҳияи Балҷувон ба як қатор дастовардҳо ноил гаштанд. Ман пеш аз ҳамон миннатдории мақомоти ҳукумати давлатӣ, аз он ҷумла ба падару модарон ва худи ҳамин устодони ҳамино ва худи толибингон миннатдорӣ баён мекунам ва боварӣ дорам ки дар оянда ҳам боз мо кору зиндагӣ ва фаъолиятамонро беҳтару хубтар мекунем. аз номи мақомоти ҷилои ҳукумати давлатӣ, аз номи аҳли ҳозирин ба ҳамин дустурякон пансиятӣ умри дарози бобаракат ва дар таҳсилоташон муваффақиятҳо орзуманд ҳастам. Саломату муваффақ бошед. Саломат бошед. Муборак бошед ба ҳар як шумо. ташаккури зиёд муҳтарам раис барои чунин гуна таманниёти нек. ҳозирини гиромӣ, имрӯз як қатор хонандагон барои доштани дониши хубу аъло, ободу ахлоқи ҳамида, интизоми намунавӣ, саъю кӯшишҳои доимӣ барои аз худ намудани илмҳои гуногун, фанҳои ҷамъиятӣ, гуманитарӣ ба даст овардани ҷойи сеюм дар озмуни даври ҷумҳуриявӣ аз фанҳои забони русӣ, забон ва адабиёти тоҷик, математика, забони англисӣ ва иштироки фаъолона дар чорабиниҳои сиёсию ҷамъиятӣ хонандагони муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии ноҳия
مقیمزاده زرانگیز خواننده صنف ده مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 1 از سپاسنامه رئیس ناحیه بلجوان سرفراز گردانیده می‌شود. مرحمت. با همین مضمون با سپاسنامه سرفراز گردانیده می‌شود رحیم آوا زینبی خواننده صنف 8 مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 38. با همین مضمون با سپاسنامه سرفراز گردانیده می‌شود دولت آوا دلنوزه خواننده صنف 7 مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 38. با همین مضمون با سپاسنامه سرفراز گردانیده می‌شود دوستمرادov طلبشو خواننده صنف 7 مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 34. مرحبا. با سپاسنامه سرفراز گردانیده می‌شود رسولов نصیب جان خواننده صنف 8 مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 34. با همین مضمون با سپاسنامه سرفراز گردانیده می‌شود نیازov شهرامجان خواننده صنف 7 مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 44. مرحبا. از مولانا عشق آمد، از سعدی سخن، از خیام فلسفه، از دل تا آسمان. داریوش با قدرت ساخت جهان بزرگ، کوروش با عدالت شد در تاریخ چون نور. از سامانی دوباره نام نیاکان زنده شد، ما زنده کردیم یک تمدن آزاد شد. از حافظ و نظامی نغمه دلنواز، هر بیت یک جهان، هر نفس یک راز. ما از گذشتاییم، ما ریشه زمان، ما فرزند یک داستان جاودان. ریشه من تاجیک است، افتخار من است. از کوروش تا سامانی تاریخ من است، در رگ من جاری است نور 1000 سال. من تاجیکم، زنده ام، یک جهان باد.